everybody. How are you? I'm Zuzu, tutor of several foreign languages. Today we want to talk about 5 tips how we can learn foreign languages. Бүгін сіздер менен 5 ыкманы карап кетебиз. Чет тилин үйрөнүүгө жардам берүүчү ыкмалардын кээ-бирлери деп айтсак болот. Анда эмесе баштайлы. So let's start. We will talk about reading, writing, also watching, also listening and speaking. Biz ошол 5 ыкманын кээ-бирлерин айта кетсем, бул жазуу, угуу, көрүү, окуу, анан сүйлөө. Бул 5 ыкма. So let's start about first tip is reading. Why it's important and why it's help us improve our language skill. Because when we're reading, our brain started to find the again and again when we face some words, so our brain started to remember. Эмне үчүн окусак маанилүү? Себеби биз окуп аткан маалда биздин мээбиз окшош сөздөрдү таап, ошолорду карап, андан эстеп калганга сонун мүмкүнчүлүк болот. So a good suggestion is if you buy a book for kids, because for kids language very easy and understandable. Жакшы болот эле эгер сиз балдар үчүн жазылган китепти алсаңыз, себеби ал китептерде балдар үчүн колдонулган жөнөкөй түшүнүктүү сөздөр болот. Okay, let's speak about writing. Why it's important? When we write down, our motorics, our fingers connected with brain, and our eyes look down what we are writing. So this is also really helpful for remember some new words. And it's better if you just have a text, one-page text, and copyright for that text. It doesn't matter if you understand or you don't understand. Just more important, copyright that text in that language which one you learn. Анан китептин бир бетин алып, ошону дептериңиз менен, ручкаңыз менен алып жазсаңыз, ошол жардам берет. Себеби кол моторика деп коет. Бул биздин колубуздун учундагы нерселер мээ менен байланыштуу болгондуктан биз жазып аткан маалда көзүбүз көрүп турат, колдорубуз жазып турат, ошол маалда да мээ жаңы сөздөрдү эстеп калганга сонун мүмкүнчүлүк. Түшүнсөк түшүнбөсөк да жаза берсек, көчүрүп, сөзсүз ошо көчүрүп жазган бул чоң роль ойнойт экен. Келечекте ошол сөздөрдү колдонгонго оңой эле болот. Жаттоонун кереги калбай калат. Let's talk about listening. So why it's more important? So audio or podcast, it's really good because our ears started to listen how the native speaker speaks. And our brain again started to separate some words, and it's a better suggestion if we take around 20 minutes podcast or audio text. There includes different voices like kids, male, female voices, like some dialogues, and it's good. So first month you couldn't understand, second month you started to understand, and the third month you totally can understand about what that was topic. So better if every day and around 20 minutes we listen during the 90 days, it means 3 months, and it's really helpful. Эгер биз бир подкаст же бир аудиону алсак, ал аудио бир диалогтордон турган болсо, балдардын үнү бар, аял заттын, эркектин үнү бар диалог болсо, аны биз 3 ай бою уксак абдан жакшы болот. Себеби биринчи айда жакшы түшүнбөйбүз, экинчи айда түшүнө баштайбыз, үчүнчү айда түшүнүп калабыз. Ошондон аудиодагы пайдасы абдан чоң.
And now we can say about watching. This is lazy things when we are upset, or maybe when we are giving up. So that time we can just see nice videos from YouTube. Why not? Yeah. So while we see, even we don't understand, but we can catch some words, and also we can understand because of actions. Эгер биз чарчап турган болсок же көңүлүбүз жок болуп атса, тил үйрөнүүгө ошол маалда видеолорду көргөн жардам берет. Мисалы, YouTube'дан видеолор абдан көп, ошол жактан каалашынча каалаган тилиңизди угуп көрүп, ошентип да тилди үйрөнүүгө бирге түзө берсе болот деп ойлойм. And last one we can talk about speaking. So speak up, like it's really nice. Just started from the basic of phrase and also the simple words. For example, like hi, how are you? Bye, goodbye, thank you, welcome, and this is water. I wanted to drink, and this is salt or sugar, like etc. So when you, instead of your language, use these phrases or words, it helps you to used to them. And the new phrases and new words when come, you started to easily accept them and again used to. Biz сүйлөөнү карайлык. Сүйлөө боюнча эмне десек болот? Башында бир жөнөкөй даяр фразаларды жаттаган болосуз, же болбосо бир сөздөрдү билебиз. Мисалы, салам, кандайсың, жакшы, рахмат, өзүң, же болбосо бул туз, бул суу, бул шекер деген ушундай бир сөздөр, жөнөкөй сөздөрдү колдонуп баштасак, андан соң жаңы жатталган сөздөрдү өзү азысынан кошуп баштасак, ошонун аркасынан сүйлөгөндү үйрөнүп кетебиз. Okay, guys, so we discussed about 5 tips. So it was reading, listening, watching, writing and speaking. Мына ошентип достор, биз 5 ыкманы карап кеттик. Бул окуу, жазуу, угуу, көрүү жана сүйлөө. Мына ушул 5 ыкманы эгер биз колдонсок, тил үйрөнүүдө жакын арада биз ийгиликке жетебиз. So if we really try to use these 5 tips in our journey, I mean journey to learning language, so this is really help us. So it's up to you, and thank you for watching, and please subscribe, and also to give comments, ask any question, be free. Мына ошентип достор, ошол нерселерди бөлүшөйүн деп чечтим. Кубанычта болом эгер жазылсаңар, эгер комментарий да жазсаңар, лайк койсоңор, кубанычта болом. Анда көрүшкөнчө. See you later.